bibaye turabyita ikimana nyagasani, turabivuga ngo iki? Birasa naho Amerika igambaniye Ukraine yayizeye igihe kirekire, bakoranye igihe kirekire. Birasa naho rwose Amerika ifashe Ukraine ikayitanga mu maboko y'Uburusiya, ikayihereza Putin mu biganza, iti yifate ngiye. Birasa naho rwose Ukraine Amerika imaze kuyihakana, meze nka cya gihe inkoko ibika gatatu Petero agahita yihakana Yesu. Ni nako Amerika bigenze, kuko itanze Ukraine mu buryo bugaragara mu biganza bya Putin ngo ayikoreshe icyo ashaka. Uti bigenze gute rero? Amerika imaze gutangaza ko itazongera gutera inkunga Ukraine. Binyuze muri Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance atangaje ko igihugu cye kitazongera guha inkunga iyo ari yo yose Ukraine mu ntambara imaze igihe ihanganyemo n'Uburusiya. Ibi yabigarutseho ku itariki ya 10 Kanama, ubwo ni ku munsi w'ejo 2025, mu kiganiro yagiranye na Fox News, agaragaza ko Amerika yahagaritse inkunga yose yageneraga igisirikare cya Ukraine cyangwa se igihugu cya Ukraine muri rusange. Yagize ati twebwe nta kibazo dufite kuba ibihugu by'Uburayi byagura intwaro zacu bikazohereza muri Ukraine, ariko twebwe ntabwo tuzongera gutera inkunga iki gihugu. Iki kiganiro cyasohowe nyuma y'inama Vance aheruka kugirana n'abayobozi bo mu bihugu by'uburengerazuba ndetse na Ukraine yabereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Gusa ibivugwa mu itangazamakuru bigiye bitandukanye nyine byandikwa bitangazwa, bigaragaza ko uruzinduko rwa J.D. Vance rugamije gutegura inama igiye guhuza Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izabera muri Alaska. Ibiganiro bizabera muri Alaska ku itariki ya 15 Kanama muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo harabura iminsi 4 yonyine. Ibi biganiro rero biteganyijwe ko bizibanda ku buryo intambara ihuza Ukraine n'Uburusiya yahagarikwa. J.D. Vance yakomeje avuga ko ibihugu by'Uburayi bikwiriye gufata iya mbere mu gutera inkunga Ukraine niyo bishaka gukemura ikibazo cy'intambara iki gihugu gihanganyemo n'Uburusiya. Ati ndatekereza ko Abanyamerika bamaze kurambirwa guhora bohereza amafaranga yabo muri Ukraine. Gusa ariko niba Abanyaburayi bashaka gufasha Ukraine, bakwiriye gutangira kugura intwaro muri Amerika bakazohereza muri iki gihugu. Twebwe ntacyo bidutwaye, kubera ko ntabwo tuzakomeza gutera inkunga Ukraine twenyine. Trump rero hako uramwumva kana batambitsemo J.D. Vance ati niba mushaka gutera inkunga Ukraine, mukwiriye gufata amafaranga yanyu mukagura intwaro zacu twebwe Abanyamerika mukazihereza Ukraine nk'inkunga. Uri kumva ahantu Abanyamerika babera indyarya, babera abagome. Aravuze ati twebwe bo bararebye nyine babona ko amafaranga yabo akomeje gupfa ubusa gukomeza gutera inkunga. Akenshi mu myaka igiye itandukanye bagiye basohora ingengo y'imari, bagiye basohora budget nini cyane, bagaha amafaranga amamiliyoni menshi y'amadolari y'Amerika Leta Zunze Ubumwe, bakaya igihugu cya Ukraine amamiliyoni agera muri za magana bakohereza muri Ukraine, bakayitera inkunga y'ibisasu n'intwaro n'ibifaru n'ibiki. Ibyo byose rero bararebye babona biri kubahombya cyane, ndetse n'abaturage bamwe n'abadepite bagiye batandukanye bagiye bagaragaza kubyinubira, bavuga bati igihugu cyacu aho kugira ngo amafaranga cyashore mu bikorwa by'iterambere bifitiye inyungu Abanyamerika, bari kuyashora mu ntambara yo muri Ukraine idafite ikintu na kimwe muri Amerika, idafite ikintu na kimwe yinjiriza Amerika, ahubwo niyo guhombya Amerika gusa. Abati rero turabirambiwe, none bo babonye koko bari guhomba, bahagaritse gutera inkunga Ukraine. None bari gushuka Abanyaburayi ngo bakomeze bo bafate ayo mafaranga yabo baze bagura intwaro muri Amerika bohereze muri Ukraine. Nta nubwo wenda bavuze bati mufate mu ntwaro zanyu mukomeze mwohereze Ukraine. Oya,
muze iwacu dufite intwaro nyinshi twagukoze, muzigure muzishyire abanya-Ukraine, amafaranga yanyu muze muyaduhe twebwe tuyakenyerereho, mwebwe mufashe Ukraine. Muri make yashatse kuvuga ko bo amafaranga yabo nyine kuba bayatagaguza, kuba bayashora muri iriya ntambara, kuba bakangiza ubukungu bwabo n'amafaranga yabo bayashora muri Ukraine, bo ntacyo mbese bitwaye, nta kibazo rwose. Ariko bo abanyamerika bo kuba bakomeza kuyashoramo bari guhomba, bifite icyo bitwaye rwose. Urumva uburyarya sha. Umunyamerika ni umunyamerika kabisa. Mbese kuri bo igihombo cy'abandi ntacyo kibabwiye, bo bahomba batahomba nta kibazo, baze bakomeze bashore, n'ubundi intambara ikomeze, Amerika ikomeze yibonera amafaranga avuye mu banyaburayi. Urumva icyo bita umunyamerika hariya abari ku mubare uteye ubwoba. Gusa abanyaburayi nabo bagiye bayobowe buhumyi na Amerika kenshi muri iyi ntambara, ariko kuri iyi nshuro ndakeka ko noneho nabo bamaze guhumuka, bashobora kutaza kubyemera, nubwo nabonye hari bamwe bavuga ko Uburayi ngo buzakora ibishoboka byose ngo nubwo Amerika yava kuri Ukraine igashyigikira ko intambara ihagarara, ngo abanyaburayi bo ngo bazakomeza kuryama cyane kuri Ukraine kugeza bakomeza intambara. Sinzi imibare bafite yari ariko iyi ntambara higeze irarambiranye, yari kwe rwose guhagarara, amahoro akongera akagaruka, cyane ko impande zombi ziri kubihomberamo. Ari nayo mpamvu Amerika nyine yabibonye igahita ikuramo akayo karenge. Trump rero aherutse gutangaza ko guhagarika iyi ntambara bigoye, bityo bisaba ko Ukraine igira ubutaka isubirana nubwo ihara. Ati hazabaho guhererekanya ubutaka ku bw'ineza y'impande zombi. Perezida Zelensky rero yahise atera utwatsi icyo gitekerezo, agaragaza ko ubusugire bwa Ukraine buteganywa n'itegeko nshinga, bityo ko nta muntu ugomba kurirengaho ngo yemerere Uburusiya kugumana ubutaka bwayo. Ntago ari uko nguko rero tusoje, kuko turacyakomeje amakuru yacu. Reka nyakomereze muri Mali, aho abasirikare barimo na generali bafungiye umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ntago ari Ibrahim Traoré rero ukomeje gushaka guhirikwa wenyine, ahubwo n'inshuti ye Assimi Goïta nawe bari bamubirinduye kabisa. Igisirikare cya Mali rero cyataye muri yombi abasirikare barenga 20 barimo na generali bakekwa umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa generali Assimi Goïta. Umwe mu bashinzwe umutekano muri iki gihugu ku itariki ya 10 Kanama 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo, yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati kuva mu minsi 3 ishize hatawe muri yombi abakekwaho gushaka guhungabanya inzego. Ati hafunzwe abagera kuri 20. Mu bafunzwe harimo General Abbas Dembele, ntago ari wa mukinnyi ariko witwa Osman Dembele, uyu no witwa General Abbas Dembele wabaye guverineri w'intara ya Mopti. Uyu rero yafatiwe mu mujyi wa Kati uherereye mu birometero 15 ujya mu murwa mukuru Bamako, hari mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki ya 10 Kanama. Umwe mu bakorana bya hafi na General Dembele yagize ati abasirikare baje mu gitondo kare bafatira General Abbas Dembele muri Kati, ntabwo bamubwiye impamvu bamufashe. Umwe mu badepite rero mu nteko ishinga amategeko ya Mali yatangaje ko abamaze gufatwa bagera kuri 50, kandi ko bose ari abasirikare bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa General Assimi Goïta. General Goïta rero ari ku butegetsi kuva muri 2021, ubwo yabukuragaho witwa Baundao wari perezida w'inzibacyuho. Uyu musirikare nawe rero ni nawe wayoboye ibikorwa bya gisirikare byo gukuraho Ibrahim Boubacar Keïta hari muri 2020. Nuko nguko rero byifashe, ibintu birakomeza guhindagurika uko bwije nuko bukeye, gusa natwe turi hano kugira ngo tukugezeho amakuru agenda avugwa, amakuru agenda aba agezweho hirya no hino.
reka rero ngo ushimire wowe wari udukurikiye, nkubwire ngo andi makuru nk'aya ngaya agezweho buri kanya uraza kuyakurikirana ahangaha. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.